Te ora crucifica Jesús. Bótate, ora crucifica Jesús. Parte semana 2 com Jesus. Ponemi tembla, tembla, tembla. Nossa parte semana, o Salmo 69, versículo 8, 9, 30, 32 e 33. Para mi rumanang mi abira estrangeiro, gente de afo payunang di mi mama. Mi takima di zelo pa bukas, e ofensa na Dios nang puta insultabo arriba mi cabeça, nan takay. Mi que honras Dios su nombre de un canto, engrandecer de un himno de alabanza. Ripará humilde nan ilegra, gozo puta busca Dios, gozo corazón porcoge, ánimo pa sobra Señor, ta escucha poberna, e nota despreciar su prisionero na. Tembla, tembla. Bótate, ora crucifica